Bayramınız mı? Bayramınız mı? Oldu. Bizden mer bilan birinci marta ko'rishimiz. Endi to'g'ri gaplar. Kundalik ko'chadami? Toshkent kunimdagi guldan sizga rahmat. Allohim. Hacım bayramınız mı? Bayramınız mı? Ana yaktarım. Ana yaktar söyleşi. Kaça çıktınız ata? Valla durmayız mı? Hastaneye geçti. Atam 92'ye gitti. Atamla asfaltın ahırkı yolu kaçan basıldılar? 40 yıl oldu aşı. 40 yıldan beri biliriz. Onu da o yakın bilmiyorum. Cenab-ı Hak sakalaydı 60 yıl oldu dedi. Boş mümkün. Biz 40 yılda aşı. Selamünaleyküm. Avaklarla yakışmıyor. Kandak yakışmıyor. Atak yakışmıyor. Kız uçaşmayın da. Kandak yakışmıyor. Selamünaleyküm. Bu yolda acılayan Bakır İsmail zavod çıkanında 68. yıl birinci asfalt oluyor. 68. yıl. 45. zavod çıkan şimdi birinci asfalt. Biz mi deneyken de? Acında açılgan. Selamünaleyküm. Bayramınız bilan rahmat. Shukrlar Allohga o'ziga. Aya kanday yakışmıyor. Kanday özünüz kandaysa? Sizga haykal qo'yamiz. Endi haykalga şey qo'yamiz endi. Sizga haykal qo'yamiz ukamga. Красиво девушка, коробка. Model ekan da siz ha? Qanday insonlik yaxshi bir rahmat sizga. Juda chiroyli bo'lyapti. Rahmat. Qo'llaringiz rohatini ko'ring. Allohim shunaqa kunlarni ko'rsatganiga shukr. Allohim biz ham mer bilan birinchi marta ko'rishimiz. Endi to'g'ri gaplar. Kundalik ko'chadami? Toshkent qilmagan ishlarni qilyapsiz. Boshqa mendan ko'rmayman, sizni ko'raman. Rahmat. Biz ham shu kunlarga yetkazganiga shukr. Alloh sizga obro'y beribdimi? Bundan-da ziyoda bo'lsin. Uyimdagi ekinimdagi guldan sizga rahmat. Allohim hamisha obro'laringiz baland bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli bizden Ordulu, Suyuklu, Qo'sharg'in turg'unlari bugun bayram, hoş bayram. Birinchidan mamlakatimizning egemenligini 34 yıl o'tdi. 34 yıllık ma'rakasi men sizlarni chin dilimdan qutlaqlayman. O'zingizga da'vat. Mamlakatimiz tinch bo'lsin. Başka önükün mamleketlerge okşop biz bunagi Kırgızistan'ımız dep sıymıştana durgan mamleketlerden bolsun. Uşul bir yüz menen Özbek halkı, Kırgız halkı bir tuğan bolup agayini bolup, ece singdi bolup, oruğuzda, koluzda, jеңибизди жерден algan ынтымак kalk boloyluk. Desolğu çın bolsun. Şu bir gana mesele hurmatlı bir tuğanlarım. Bizden aramızda bir gana mesele boluş gerek, al sıy. Al sıy boluş gerek. Kalaşkanı sıy boluş gerek. Başka bizden aramızda mesele boluş gerek. O şu görüşkön yerde Kuda kalasa mınaki kucaktaş öğüşüp den soğuk tuturar. Al ahvaldı surar. Kandaysınlar, tısınlar mı? Derken oşul talaşkanı sıyıp olsun. Kudayga şükür memleketimiz tinç. Hiç kanday bir problema yok. Только yaşaş gerek. Intimak yaşaş gerek oldu. Bu birinciden. İkinciden uşumdaki Cumabayeva köçöğüz, Cibek yolu, municipaldık aymaktık başkaru yolun amnaki 68. yıl aytdınız be, ama 68. yıl asfalt töşölgөн eken, oşondan beri mına 57 yıl boluptur. Biz men teňken asfalt. Mına geçatdan kaybolup 4 yıl kelүү sonun yol boldu, uşul yolu sağdol koyup olsun. Uşul yol dostluktun yolu olsun.
Ушул жол тынчтыктын жолу болсун. Ушул жол бир туугандыктын жолу болсун. Ушул жол жакшынакай тойлордун жолу болсун. Ушул жерде эмне деген биздин балдарыбыз, кыздарыбыз үйлөнүп, жайланып, ушул жолдо ЗАГСтар гана өтсүн. Бир гана ЗАГС машина жүрсүн. Ак жол той болсун жолунда. Al. Kandayсыңар kızlar? Bayramlar mı? Жақсыңарбы? Қараң. Kızlar kadar begeciyle gider. Қарман. Ақса қалды. Қарап, тұра қай. Да, бар bu қайчы? Бер ақтың. Қарады бұлар, нәржақ бұл. Қана. Bismillahirrahmanirrahim. Ақ жолда жол болсын, ha? Қана. Қара басыңыздар. Ушундай түз жол болуш керек, жолубуз ушу таза жол болуш керек, Кудай кааласа. Экелеп кааласа, бул Eң жакшы ниеттерден. Кандай жакшы байрамыңыздар менен. Биринчи мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул мен кыргыз элимде мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө 34 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Өзүмдүн атымдан, үй-бүлөнүн атынан жалпы эле Ош шаарынын тургундарынын атынан бүт биздин кыргызстандыктарды эгемендүүлүк майрамыбыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Экинчи, куттуктап кеттим жана жалпы ушул биз жакшы көргөн Орду Эл Ошубуздун дагы тургундарын эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Мамлекетибиз бекем болсун, мамлекетибиз түбөлүктүү болсун. Ар дайым ошол биз Кыргызстаныбыз деп сыймыктанып жүрөлү. Бүгүн мынакей дагы бир майрамдын шаанысы кылып, ушул жердеги Жумабаев көчөсүн ачып отурабыз. Бул жалпы узундугу 1,5 километр, кенендиги 24 метр, тротуары менен, жашыл зоналары менен, Кудай кааласа тротуар эң оңдойбуз. Бул биздин өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен каржыланды. Жаңы эле сиз кеч калып калдыңыз. Мен ушул жолду азыр ушул Жибек жолу муниципалдык аймактык башкаруунун тургундарына айтып кеттим. Ушул жол жакшылыктын жолу болсун. Ушул жол тынчтыктын жолу болсун. Ушул жол бизге береке алып келе турган жол болсун. Ушул жолубуз бир гана ушул биздин жаштарыбыз үйлөнүп, кыздарыбызды турмушка берип, балдарыбызды үйлөп, ЗАГС машина жүрө турган ак жолдо жол болсун, тынчтыктын жолу болсун деп, тынчтык жолу болсун, достуктун жолу болсун деп айттым. Рахмат, майрамыңыздар куттуу болсун. Кандай жакшы, кандай жакшы майрамыңыздар менен. Рахмат жан. Ай, лека сулам, вай, даная кыздарым, вай, красивая девушка, вай, красивая. Болот апа, болот апа, болот апа, болот. Sizde böyle bilsin beni oğluma. Bayramınızlar mı? Bayramınızlar mı? Kaçığa çıktınız? Yetmez. Bola kes öyle. Ata kandayacaksın. Hacı bu. Kandayacaksın. Şimdi kaçını yapsın mı? Hacı gel. Kandayacaksın. Rahmat. Kandayacaksın. Ата кандай жакшы? Эсе жакшы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат.
Sizlerden suranarım şu bizge jardam kılıp koyuңuzдар. Kızıma keçүү operatsияга $8.000 акча керек болуп жатат. Sizlerden suranarım kızıma жардам берип коюңуздар. Bizge жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымдарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Hala gel gidelim. Bal genç. Oldu. Allah. Buna gel oğlum. Buna gel böyle. Gel. Artık kim oğlum? Красивый мальчик. Buna gel sana böyle oğlum. Sana bilek. Sana padarak. Oynaysın mı? Oynaysın mı? Ha, çok jigit bol. Çok jigit bol. Birinci geliyorum bala hafta. Hala kesti üç olsun. Buna oğlum. Sana bilek buna ke padarak. Bana desin. Oldu da bari bilek. Ya. Kim gel? Buna gel kızım sana bilek. Ver sen. Aydın turgundары, Şaruzun turgundары, Urmatu Jibek yolu, municipalды, kaymaktыk başkarın turgundары, mına bugün mümkünçülükten faydalanıp sizlerdi. Mamleketimizin egemendүүлүк gününü 34 yıl oldu. 34 yıllık marikesime çin yüreğimden kutluktayım. Oşonda öyle sizlerdi uşul yolunuzların açılışmayan da kutluktayım. Uşul yolumuz tınçlıktın yolu olsun, ıntımaklıktın yolu olsun. Uşul yollardan bir gana zaks maçlılar ötsün. Uşu iki eldin bir tuğan elimizin ıntımakçılık bundan da beken olsun. Ardam uşu düşman bolboy, dost bolup, tuğan bolup, öğüşüp, cittaşıp degende her daim birimizden ıntımak yaşaşka Allah Teala bize nasip kılsın. Uşul yolumuz dağı bir yol, Akjaltoy, tınçlıktın, jakşılıktın yolu olsun. Bizim mamleketimiz tüvellikte dursun. Bizden iki elimizden dostluğu, bir tuğandığımızı tüvellikte olsun. Her daim jakşılıklarda kalayım. Yolumuzlar kutlu olsun. Rahmat sizce. Var oğlumuz. Şunun bileğimiz var ya mı? Başımızda hepimiz yolun olduğunu nişanlattayız. Aman bolumuz. Her daim jakşılıklarda uçraştıralım. Yemesi yok mu? Var. Kana acı vardır pata verin. Kana ke kana acı. آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah Taala ушул жолубузду куттуу кылсын. Жакшы Акжолтой жолдордон болсун, Кудайым өзү насип кылсын. Ош шаарыбызда дайым тынчтык гана болсун, амандык гана болсун. Бир туугандай болуп, баарыбыз ынтымакта жашашты, Кудайым өзү насип кылсын. Шаарыбызда дагы мындан да көп жакшы иштер болушту, Кудайым өзү насип кылсын. Мынакей бүгүн эгемендүүлүк күндө, мамлекетибиздин эгемендиги алган күнүндө турабыз. Эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун. Кылган жакшы иштердин баарын Кудай Таалам өзү кабыл кылсын. Жамандыктардан, кырсык бала афаттан мамлекетибизди Аллахым аман асыраган болсун. Дайым тынчтык, амандык гана болсун. Allahu Akbar. Azze gel pata ver. Amin. Amin Allah'ım.
bugun ulug' bir ayyom kunlari, bayram kunlari, mustaqillik kunlarida tarixda qoladigan bir ko'cha bo'ldi. Bu ko'cha qaysi kuni ochilgan desa, 31 avgust mustaqillik kuniga ochilgan deymiz. Bu xalqqa, bu imomati eliga, onadir xalqiga bu katta bir belek bo'ldi. Alloh taolo sizning ishingizga yegilik bersin. Prezidentimizni Alloh taolo ikki dunyosini obod qilsin, yaxshilik bilan generalimizni omon qilsin. Sizni de Xudoyim taolo omon qilsin. Bo'layotgan ishlarga Xudoyim taolo o'zi baraka bersin. Har doim, har kuni o'sha qarindoshlarda ko'chalarda bayram bo'lsin, Qirg'izistonimiz omon bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Hajika prezidentimizga, generalimizga bir bato berib qo'yamiz. Prezidentimiz Allohim taolo o'sha kishini kuni tuni mana elda o'ylab qilayotgan xizmatini baraka bersin. Amin. Xudoyim taolo qilayotgan xizmatini, uzurini, rohatini ko'rishini nasib qilsin. Generalimizni da Xudoyim taolo Keyir yaş baldardan so'rab qolyapmiz. Kim bo'lasiz cho'yg'onda desak, general bo'lim deyapti. Bunday so'zlarni bilgan emas baldar. Xudoyim taolo o'shalarni qilayotgan ishlarini baraka berib, bu bo'layotgan ishlar tuvalikda bo'lsin. Qiyomatgacha shunday yaxshilik bo'laversin Qirg'izistonda. Allohu akbar. Rahmat. Basamiz. Rahmat ajabat. Mustaqillikka to'g'ri keldi deyapti. Alloh, Xudo xolasa. Yaxshilikqa buyursin. Xudo xolasa. Qilgan ishlarini Alloh taolo nasib qilsin, yaxshi tomonga buyursin. Bir bato bersin. Quvvat bersin. Umringizga, rizqingizga baraka bersin. Amin. Prezidentlarimizga rahmat. Amin. Sadir Japarovga, ana nimaga Tashiyevga mingdan ming rahmat ashlarga. Shunday Qirg'izistonni o'zgartirib, mana shunaqa qilib chiroyli qilib qilyapsizlar. Sizga Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Ashlarning boshchiligida, siz boshchiligingizda siz apparatlaringiz yaxshi ishlashib, el bilan birga bo'lib yuringlar. Allohu akbar. Alloh. Tinchlik. Bop, yaxshi.